tubahaye ikaze ku Mugabane TV. Tubashimire mwe mukomeje kugenda mukora subscribe aho muherereye hose. Amakuru arimo kugenda avugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari ni umwuka mubi w'intambara ishobora kurota hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi, dushingiye ku bimenyetso simusiga birimo kugenda bigaragara. Mu minsi yashize hari inkuru twari twabagejejeho. Iyo nkuru yavugaga ko Ububiligi bwemereye u Burundi intwaro zikomeye zirimo amadrone y'intambara, ubwirinzi bw'ikirere ndetse n'imbunda ziremereye, ariko ibyo byose bigakoreshwa mu mugambi karundura igihugu cy'u Burundi gifatikanijemo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Afrika y'Epfo, Angola. Uwo mugambi akaba ari umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda nk'uko babigambiriye kugira ngo batembagaze ubutegetsi bw'i Kigali. Nyuma yaho gato hagaragaye andi makuru avuga yuko hari abakuru b'ibihugu bahamagaye, harimo Museveni wa Uganda na William Ruto wa Kenya, bahamagaye Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, basa nk'abamuburira bamubwira yuko mu gihe yahirahira agatera u Rwanda bishobora kurangira ubutegetsi bwe hari igitega buhirimye, ndetse intambara u Rwanda rushobora kuyizamura rukayerekeza i Bujumbura, kandi bamubwira ko icyo gihe ashobora gusubira mu buhungiro muri Tanzania. Mu by'ukuri ibintu ntekereza ko ishyaka rya CNDD FDD ritifuza ritanatekereza mu gihe nk'iki ngiki. Nyuma yaho gatoya abantu bategeza ko Ndayishimiye ashobora kuba yarumvishije umuburo wa bagenzi be bo muri EAC, ariko nyuma yaho gato ibikoresho byatangiye gusesekara i Burundi. Bivugwa yuko Ububiligi bwamaje kuhageza drone 500 zigezweho zo kwifashishwa muri ibyo bitero, ndetse urujya n'uruza rw'abasirikare bava muri Kongo barimo n'abarwanyi bo muri FDLR, bose barimo kugenda biyegeranya hano i Burundi kugira ngo babe bagira gute bakwambuka imipaka y'u Rwanda. Hano inkuru yo kuwa 27 z'uku kwezi, ngira ngo ni inkuru y'uyu munsi, yanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Bwiza, iravuga ngo indege rutura y'Ububiligi yageze i Burundi ijyanyeyo izindi ntwaro. Ibi bisobanuye yuko amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ku cyumweru tariki 26 Mata iki gihugu cyongeye kwakira intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Birumvikana ubwo ni ukuvuga ngo Ububiligi bwo bukomeje kongera intwaro hano i Bujumbura. Ibi byose bikaba ngo bafite umugambi wo kugira ngo batere igihugu cy'u Rwanda. Muri iki kiganiro turagira ngo tuze kureba ese nawe uranyumva urabikurikira. Ntabwo ibi bintu bishobora kuza korohera Abarundi. Abarundi musenge, Abarundi musenge, Abarundi musenge. Buriya iyo hari ahantu hari intozi bakavuga ati izi ntozi zizatera iwawe, bujya ujya kuzizitira kare. Mushobora kubona ibintu bibi biba mu gihugu cy'u Burundi. Mushobora kubona inkuba zidafite amazi zimanukira u Burundi, niba zaba zivuye mu ijuru simbizi, cyangwa zaba zizamutse hasi kuzimu. Ariko abakurikiranira hafi ibya politike yo muri aka karere k'ibiyaga bigari n'abasesenguzi benshi, uretse ba bantu baba bavuga bati turashaka ko u Rwanda rushya, turashaka ko ruhirima, ibyo babyumva bakavuga bati yabaye u Burundi bwabikoraga mu ibanga ntibimenyekane tukazumva abanyarwanda bashira. Turabizi yuko agahugu kacu ni gatoya kandi n'abagacira akaruru tega ni bakeya, ariko buriya Isiraheli ni igihugu kiri munsi y'u Rwanda, ariko kubera ko gituye hagati y'abanzi, nubwo harimo nabo kikururiye, ariko kimenya uburyo cyitwara, kikipapa kikimama, kandi kikabasha guhangana n'abo banzi. N'abanyarwanda turi bakeya ugereranije n'ibi bihugu byinshi bingana gutya,
ariko dushingiye ku mateka y'u Rwanda hari ibintu bishobora kuba ku Barundi kandi ibyo bintu bibabayeho bikaba bikomotse mu myitwarire y'u Burundi mu bibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu bibazo biri hagati ya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi bufitanye ikibazo n'abarwanyi bo muri M23 bari hariya muri Side Kivu, bafite umujinya bahekenyera amenyo kino gihugu kubera yuko ingabo z'u Burundi nubwo zakubiswe inshuro ariko zagoye aba barwanyi. Nta muntu utabyemeza kuko buryo umuntu yohereje abasirikare 20,025 bakaza kurwana, ntabwo nubwo wabatsinda ariko buryo uba wiyushya kuya. Zimwe mu ngabo zagoye igihu abarwanyi ba M23 harimo ingabo zo mu gisirikare cy'u Burundi, kandi nyamara hari ibikorwa M23 ishinja ingabo z'u Burundi mu misozi ya Minembwe. Ibyo ntabwo ndenda kubyinjiramo, ariko iyo usomye cyangwa ukumva imbwirwaruhame z'abayobozi bakuru n'abavugira M23 mu kanwa kabo, ntabwo bavuga u Burundi neza. Bahora babwiyama babubwira yuko bukwiriye kuva hagati y'abanyekongo b'ubwabo bakisobanurira ibibazo byabo. U Burundi buvuga ko bwagiye kurengera Kongo kandi bukanasobanura ko bwagiye guhagarika u Rwanda hariya muri Kongo kugira ngo burebe yuko bwagira umutekano. Ibi ndabivuga gute? Ndi gushingira kuri aya makuru arimo kugenda avuga yuko hari umugambi mubisha wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda urimo gutunganyirizwa i Burundi. Ndi kuvuga ngo rero u Burundi burimo kugenda, urumva burimo gukurura ikindi kintu simusiga bigoye yuko u Rwanda ruzakirebera ngo rukirebere ngo drone ngo bari kuzishyira hariya ngo abasirikare bo kudutera barahageze ngo intwaro zimaje ngo hasigaye u Rwanda ngo ruzategereze itariki rushobora kuzahiraho. Ntago ibyo bintu ku gihugu cy'u Rwanda ntago bishoboka. Kandi nawe ubwawe umuntu ashaka kubwira ati nyuma y'igipangu hari umuntu urimo gutegura ugiye kurira igipangu akaza kugutera, ntabwo wakwemera ko mu gihe ayo makuru wayamenya, ntabwo wakwemera ko uwo muntu agusanga mu gipangu ngo akwicane n'abana, ahubwo nkawe nyirurugo ushobora gufata inkoni cyangwa intwaro ufite ugasimbuka vutereka musange mu gipangu, inyuma y'igipangu tuharwanire, noneho nimutsinda arahunga na ntsinda nibwo araza kugirira abana ibyo agize gute, ibyo yifuza. Ibi bintu byose rero uyu mushinga uri gutegurirwa i Burundi uri kuzamura isukari, cyangwa se urimo gukonfirima icyo u Rwanda rwatekerezaga ku Burundi, kuko mu mbwirwaruhame za perezida w'u Burundi ngira ngo ubwo yitabiraga umuhango wo kurahira kwa perezida mugenzi we inshuti ye magara Felix Antoine Tshisekedi, mu mbwirwaruhame yavuze yuko ari gukangurira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika ubutegetsi. Ayo ni amagambo akomeye y'umuperezida yavuze ahamagarira abantu guhirika ubutegetsi bwabo bishyiriyeho, atari ubutegetsi buvuze ngo ni kudeta yabaye mu Rwanda. Ni umuyobozi watowe n'abanyarwanda amajwi 90 perezida agahamagarira abaturage, noneho ibyo yabona bitabaye akiyunga n'ibindi bihugu, noneho agafata igihugu cye akagisheta ngo kibe igikoresho cyo gukoreshwa mu kugaba ibitero ku kindi gihugu. Ibi bintu rero mu gihe u Burundi bwarakaranya na RDF, ubwo ndavuga igisirikare cy'u Rwanda, u Burundi bukongera bukarakaranya na M23, ubwo ndavuga igisirikare cya M23 RFC M23, abarundi bashobora gukubitwa n'inkoni badatekereza kwibaho. Abarundi bashobora guhura n'ikibatsi. Ntabwo mvuze ko abanyarwanda rero barwana n'abarundi n'abarwanyi.
perezida yaranabivuze aravuga ati inkotanyi narazikubise, ati ziranzi neza, ati abanyarwanda mu Kirundo barahazi. Ariko reka nkubwire, abanyarwanda mu gihe waba ushaka kubasubiza ahantu, ubundi iki gihugu abanyarwanda bakibayemo, iki gihugu cyabayemo intambara, iki gihugu cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi, iki gihugu cyabayemo intambara y'abacengezi, iki gihugu abantu tugituyemo, iyo uvuze intambara ni ikintu duhita twumva. Nta munyarwanda utatanga ibyo afite kugira ngo intambara yere kugera ku butaka bw'u Rwanda. Nimvuga ibyo afite harimo n'iki, harimo n'ubuzima, sibyo? N'ubuzima, harimo ubuzima, kuko intambara twe turayizi. Abarundi bashobora kuba batazi intambara, akaba ariyo mpamvu nge ntekereza ko wenda ibi bintu baba babyumva, bakaba bazi wenda iyo bari kurwanira muri Kongo. Mu Burundi wenda akaba harabaye twadutambara twabo twa Ntega na Marangara, harabaye twadutambara twa CNDD FDD, bakajya mu mishyikirano bakabona ubutegetsi buciye mu bikumwe, ibintu bikagenda neza. Ariko twe intambara turayizi, intambara abanyarwanda barayizi, intambara z'abacengezi turazizi, sasa abantu bararizi. Kumva ngo isasu ngo rigiye kwinjira aha naha, aho hantu riri ushobora kubona Amavubi, ndavuga ya kipe y'umupira w'amaguru y'u Rwanda, urumva ije iryo sasi ikagira gute, ikaripfubura, ikaripfubya, ritaragira gute, ritaraturika. Ibi bintu rero ababikurikiranira hafi, reka wenda twinjire muri mu gusesengura turebe. Abakurikiranira hafi ibi bose bagenda babona niba uyu mugamba ari wo koko, wenda atari ibintu biri kuvugwa muri social media ngo tubivuge gucyo tugagura mu kanwa, ngo tubivuge gucyo. Ariko nanone umunyarwanda aravuze ngo nta nduru ivugira ubusa ku gasozi. Bwiza ni ikinyamakuru cyandikirwa mu Rwanda kidashobora gutangaza ibihuha, RMC kireba, ndetse n'abashinzwe itangazamakuru n'ibindi, ntago byakunda. Bivuze ko aya makuru afite mukuri. Abantu bavuga ko ibi bibaye ari ukuri, mwitegure icyorezo gishobora kuba skandari mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo. Mwitegure kubona abantu bashobora kurwana nk'abiyahuzi bashaka kugira ngo barengere ubuzima bwabo. Mwitegure, aravuga bati ntabwo ibi bintu bishobora kugarukiraho, bakavuga yuko uko byagenda kose, wenda Ndayishimiye abivuga mu kanwa cyangwa bitekereza mu mpapuro, cyangwa bagakora izo nama na Kisekedi na Afurika y'Epfo na Ngora, bakumva ko ari ibintu mu by'ukuri byashoboka. Ariko hari ikintu bagomba kubanza kwicara bakiga neza. Nibarebe SADC iri Goma, Sadaka, ingabo za Tanzania, ingabo za Afurika y'Epfo, n'ingabo za gira ngo ni Namibia ni Malawi, n'ingabo ni Namibia, n'ingabo za Namibia. Izo ngabo ziri hari Goma. Nibarebe abacanshuro ibihumbi byari bihari. Nibarebe ingabo z'u Burundi zari zihari. Nibarebe abarwanyi ba FDLR bari bahari. Nibarebe igisirikare cya Hibu, abasirikare basaga ibihumbi 100 Kongo yari yaradeployinze hari Goma. Sibyo? N'ibikoresho bigezweho birimo za drone, birimo za burende, birimo drone zigezweho za CH4 ziri, harimo imbunda, indege z'intambara za Sukhoi 25, Sukhoi 30 na kangahe. Ibyo bintu byose bishaka guproteja Goma kugira ngo M23 idafata Goma. Kandi koko ukurikije uburyo bari bameze, bari bizeye ko M23 idashobora gufata Goma. Ariko nibarebe ibintu byabaye Goma kugeza ubwo SADC imanika amaboko ikazamura ibitambaro by'umweru kubera umuriro, kugeza ubwo
abacanshuro bikorera amaboko bagataha bameze gutya bakanyura mu Rwanda kugeza ubwo ingabo za Hibu zipfa zigashira, abandi basigaye bagahungira muri Monisco, kugeza ubwo FDLR zicubiye mu mashyamba zikiruka. Murebe kugeza ubwo rwose, nimurebe inkuba y'abakubise. Kandi ziriya si ingabo z'u Rwanda, ziriya ni inyeshyamba zo muri M23. Perezida William Ruto ngo yahamagaye Uburundi arabubwira ati imbaraga mwabonanye M23, ati igisirikare cy'u Rwanda RDF ati gifite imbaraga zikubyishuro 100. Hari abari kubwira Ndayishimiye bati rero iki kintu wacira kirarura, ariko nanone kimwe mu bigoye no kugira ngo icyo kintu kibe cyasubizwa inyuma kandi cyaramajije kugira gute kunozwa no gutangira. Reka rero twitege turebe ibi bintu aho biraza kuza byagira gute byakwerekera. Shimire abantu mudukurikira ku Mugabane TV, mujye musura Byishimo Official no Mubumbe TV, mukore subscribe, mukandereke. Nge nitwa Sibomana, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.